Operation Property Tax nko kubajeta okurugira City Council ya Mbarara batandikira mu bicweka bya Rugazi, Katete, Baghdad, muri Mbarara City South. Nyina nataka dengurani road ajina shashire property tax tutandike twe abo kubite bitwe nk'abantu nk'abapangisa babo tuhaza kubona ahigurira abarandi road ikigenderwa niki kashubwa hibaterese muturira katigura tukakora betereze na nyine ahabwo kuba uwakwizire cyingwa mu ojo mubanje abure kushashura deno koreki umukinga. Abapangisa bashanga amaduka gabo gakingire na mnonga ahabuzimbe ebitakashashwire mushorogu konka kwije kiro ngo mushuma baza kushesho gashaka dufire icyo n'kintu cy'ubwire ikintu ece kibakozire kintu ece cy'ubwire bakabe mbija waya bakusha bakwibuza waya nga kusheshera abantu bakukinga fonkeje nkora niwe nindeba ngo ubwire deshiki nonga abagwege nkoreji tinungi tiyo buntu biyare cha tukora kuri munonga ikito kabebemezi barwazi kurugira abapangisa no bajangu babakingire ciro kandi baza kushesha bashanga amaduka gabo gakingire. Abantu bajangu kushashura omushoro tugushemerire kubenshonga konko muringo kanso eri kwihuzamu bashemerire kuhinduramo umuntu kuza kushesha ashike government erukore ciro ketshobiri omuntu ije nangwa ije nko muyangwa aterinyende sente koraza muhime era kukingi kuza kwije mukashozire gukora rukurete icumuruzo kwigoro kashanga ho siri ya government to kureba umuntu basaba baje. Twakira umuhezi wa City Clerk ahabwa Mbarara Richard Mugisha ahasumu kandi yahamye kikwekwetveki ati nora turi omu sad quota ni tandiko kubanza esi kwa kashatu hazantu batwuzire budget kugito mu nkoro myezi 12 wenu first quarter kurugo kwa mushanje kusiyo kwa mwenda echo ntikira kushireka ngo abantu betebekanise tutaheberango sindikira abantu ekitweta demand note ningashe barahazo kukoreka ngo nobanje bwa sentezi wenu hatukutandikire sad quota twajya nguturundane sente habwo kuba sente twazurundana hakiro mu sad quota ntubatukine iyo myezi eshatu mu first quota kuzukoze sa twahereza abantu buhereza. Richard nashobora ahabwe encheki bariyo bakikora ombwirobo nabo cyo operation eje eyumukureba eriyo nerunda kushoroza omushoro ogwo gwa property tax hamwe na n'imishoro ndijo nka license so ntujimanya ejo operation. City Council nejangu nubenda sente zo kuombeka Mbarara okurabiro mu mishoro nkeji gasha kwa Senyomo Gideon.